iro yang lalengiwi urufusi fura menre fura nono fura menre betuana selama nafalala kipung Allah Ta'ala makomana kiro sekarang nareku ibali iro modele singi ma modele bulu ma modele tupu jadi itu nareku ibali iro modele garagaje itu pada modele tupu sabak magai na sabak angka telu melu itu pui yang pertama to melo tupui bulu ape wajuna lino yang kedua melo tui itu pui farina resana saranga nyawa si batubu yang ketiga melo itu pui asane mati pada masyar pertama tanna fodo to lolos ritujunna tupu ape wajunna lino apa itu lino kena wajuki bahaya sehingga dalam sebuah riwayat sininda na fanceji pung Allah Ta'ala dena gaga cok na cacce lino sininda na fanceji pung Allah Ta'ala dena gaga cok na cacce lino dalam riwayat itu mapanguli lino maka deipun magi kacak-cakak nidi motok pakangkak magi kacak-cakak puang nidi motok pahadireka akali pung Allah Ta'ala fikuji carana tanna ucacak lino negana tahu si salah-salah gara-gara ikon dan wangi lino anak na tamatua madari si salah tamatua anak madari si jajarang tahu masih lah suras si tuna-tuna itu mak beli bola si pandang-pandang inti tahu masih kampung si rendah-rendahkan gara-gara lino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sinina teman-teman malabiku sila sulam malabiku jamaah subuh yang kay hadire. Alhamdulillah wa syukurillah tepaja si mata ipatarakatan ra syukur kata luri pung Allah Ta'ala. Oleh karena angka tak mau si mata nawiring apati ruang sabana sabari angka kisik papole ni kewajiban tak mudah-mudahan sini na yang kiri papole itu natarima malam puman ng ifung Allah Ta'ala. Salawan rima passalama kiringin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kewenutus pung Allah Ta'ala rilebot na yatanay mancaji akka curang madecing lauri sini na idi manang rupa tahun sini na tamo-tamo labiku sila suratku yang manang ke hadere angka tu duan rupa bicara risisi na idi to majapwiwi tentu dena faja si mata ifat di bola di lalan na atu tungat tak yaro bicara aga yaro dunia tempat meninggal bukan tempat tinggal. Dunia tempat meninggal bukan tempat tinggal. Yang kedua, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ternyata
Iro kehidupan tak sebenarnya nafalalam ni pung Allah Ta'ala sitongan na. Jadi sinin na tau ang kain libo na yatanaywe parali na pahang alina. Maka da sitongan na libo na yatanaywe nafalalaki pung Allah Ta'ala. Agar tak malalang tanya ajeta. Tapi agar tak boleh ifalalang asuk mutamanay na paserta. Mega tu tahu matindro minadena na pasat din. Magi na sabak latuk ni alalangan na. Angka tu tahu si runtuki elena deni gaga arawin na. Magi latuk ni alalangan na. Yeko alalangan ibicara tomotoku imanang pasti angka ya senggaris tar, angka tu ya senggaris finish. Yeko alalangan ibicara angka ya senggaris tar, angka tu ya senggaris finish. Garis tar kita yeko tomelo mak bicara kehidupan di dunia ini adalah ketika kita lahir. Finishnya nanti adalah setelah yoloin yasan ajalam finish di. Yenarong sabakna isuro ki ritum majapwiwi ritujun na kalimat bismillah. Urufu famulan na ba sitongan naritu pacapuran na min. Yero nasang ito panrita taro yero di kalimat bismi amula nga ba pacapuran min agero billah pole koki pung Allah Ta'ala min ma'allah tomelo lesu pemeng ripung Allah Ta'ala bismi ba billah min ma'allah. Jadi yero yang lalingi uruf sin ni. Ibu, maga modele na uruf sin ni. Mam modele garagaji. Puram menre, puran nonno, puram menre. Aga betuan na. Makko mana kiro? Dega gatau menre teru, dek toga tau nono teru, pasti si sule-sule itu. Jadi semenjak nafala laki pung Allah Ta'ala, gangka bulan angka ngetak letu ali sunat tak, semuanya kita begitu. Pura ki menre, pura menre, pura manyama masara si, pura masara manyama si, pura teri cawa si, pura cawa teri si. Maku mana kiro? Dega gatau cawa teru, detoga gatau teri teru. Dega gatau manyamat teru, detoga gatau masara teru. Tapi siapa tahu ke kue selama tu ini karena masara akad dek mau kita mata putangan tidak ada. Namo maga lopo nasarai pasti kurang motoki ya rio kupung Allah Ta'ala. Makanya degaganya memananungan, detogaga sara mananungan, itu pasti sini berganti. Makanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Makanya teman-teman biku gambarannya yero ya sengenya, maka beda-beda mana nyaman na tahu. Gambarannya ya senge paco, maka beda-beda mana paco mana tahu. Angka tahu ricoba na sabak wijan-wijanna. Angka tahu ricoba na sabak waramparanna. Angka tahu ricoba na sabak jama-jamana. Makdu parufa pacoba. Ada katana nang kapacoba melo irita. Maka da magamu fa pujita kupuang Allah Ta'ala. Tomotaku yang mana? Semenjak nafalala ki pung Allah Ta'ala, dia nafalala bawa ki.
Neyekia naleki fasilitas. Aga fasilitas na fappe nyamang si bawa fappe dalle. Jadi ko makere tahu aga ya sa fappe nyamang de itu na pada batuan na fappe dalle. Matu pio tanaiki. Tega madari tasukuruki fappe nyamang atau fappe dalle mate pio tanaiki. Batuangi jolo iye. Aga ya sa fappe dalle. Sininna anu fole saliwang fappe dalik mana? Angka auto, angka bola, angka dar, angka pangempak, angka usaha dan sebagainya. Ia sa fappe dalik sininna anu fole saliwang. Ada ya sa fappe nyamang sininna anu fole ilalang. Makanya pak kita matai makasi farin kalinga do cili manyama manre 3 roe mofa mametin roe ira sa fappe nyamang sininna anu fole ilala fappe nyamang mana sininna anu fole saliwang fappe dalle mana utanai ki jolo tega madari isukuruki fappe dalle atau fappe nyamang tega madari tadampang kana ye mega galun na minasukuruki, darat na minasukuruki, oto na minasukuruki, bola na minasukuruki, tanpa dia nasadari maga egana yaman na yamatay. Aja lagi na to mega bicara, yan na bawang. Ang kagamelok pasisele watan na si wali si bawa di 200 juta. Ono tanre lang ka na fakpunya mga dia nasadari to lilo ba? Ang kagamelok pasisele liman na si wali si bawa di 100 juta. Tapi mega to din nasadari bahwa ternyata papinya mang yang kewe di watak kaleku itu tinggi sekali dibandingkan dale yang kanita mata. Tentu tapahat to ang katiro madari ihirup aswandi. Oksige nga sana. Oksige di. Tacoba mit tani ko rumah sakit ya, Pak. Dia boleh lotan ini. Hindi na ko dito matampa tasyagong kusok niro ipatamay ko. Betul itu. Tama-tama ko yung mana. Ini papedale si mapapenyaman nalik kung ngalatala fasilitas ye. Ye komelo ki misangi alat diran na yido ang keri watak kaleta. Nafangaruhi fapinya mange, nafangaruhi fapi dale aga hati. Itu mempengaruhi itu. Nafangaruhi dale nafangaruhi fapinya mang. Makanya Nabi memberi gambaran. Yeko atita makasi mana lagi? Termasuk dale termasuk fapinya mang. Tapi yeko atita masalah atitak maja macin dalo to papi dali masalah papinya mangi dia tak masalah to angka tahu majami lo na makada furamana ni nandre pak burasoli tapi dia dulu madisi apa majaati ko tahu maliho to alena maru tahu malikul kas alena masakit itu apa ye masalah ye Fakpedale makuto, namo masulap piki ulawag, namo mamat ulawag, namo makbola ulawag, iya komajaati ki komendre dale na tabe dito na katomanyamang. Dicoba ketika hati kita baik, syukuru kimi katawi matuju sukses, dan ketika ada cobaan mengenai tubuh kita, ya komakasing ati magati kita madising. Makanya ko tojo ke rumah sakit makburan nalike Pak Bure dokter. Desa tu gaga dokter maka de kofura manre Pak Buraku ujami ko madisi de gaga. Aga minasa dokter ikaro semoga lekas sembuh. Di ya karo. Ya karo. Andre Pak Bure engka tu taruh karo semoga madisi ki magati. Apa de gaga jamina maka de muanre itu Pak Bure madisi. Pak namo Andre aga Pak Buraga Andre iko to majaati de dulu madisi. Tahu nggak kawasannya? No?
Tuh ngesat. Coba digere. Makanya engkau pa yasat na yaro. Baraka si bawa famasi. Ayah sebaraka ziyadatul khair. Tuli tatamba di cenge. Utanay isi memang. Maga pa pinadita komega de cita jama. Menyama kata sedi komega de cita jama. Oh, nyama pa komega de cini jama. Desa gaga tahu pak ye koja na jama na menyama na sa ile gaga. Aja na jalopo. Jadi cuk na jolo ibicara. Yala ni lagi na sandala na tawi na palisu. Bata-bata kipake. Sandala ini mati naruntu amma kak matu ko pasay ni tama kak matu di gaga nyama di kono masali jawa tuh dia kebahagiaan kono masali piyo jadi baraka ziyadatul khair dena na farallu malam ti bicara ko pak dena farallu yang roba farallu ta salita ya sange umur mak baraka nariko fini ki matua fini makanja ampewe fini megadecin berarti mak baraka umur itu ikon kata fini tatamba waramparan na fini tatamba tu decin mak baraka dalik itu tahu itu ikon kata tatamba pak disengan na tuli tatamba decin na tuli tatamba akasingan na kupung Allah taala si bapak dan mak baraka pak disengan na itu iga namo tahu pak baik ya ang kanasa ngalina waramparan na pandangin ti mana tahu apa kurang ya sama baraka tanya ang kanasa pak disengan na nindin reki nasa ngalina alat bireng matotuani muruk na nasa ngalina tapi nanggare ni mana tahu degaga nasa heba alina bawang oh degaga baraka aku tuh dia napa ketujuh kengan saya baraka jadi baraka apa di ziyadatul khair tuli tatamba di sini famasi ada tuh si makna na famasi pini marapi kupung Allah taala pini macawi kupung Allah taala akanya biasa tuh weh manual sedih mah famasi na kupung Allah taala biasa tuh itu mak bunga-bunga weh pilih malolo tuh dia tuh ya masih ya roh tuh ya masih padahal maknana atau yang masih maknana famasi realita itu adalah pilih ki marapi kupung Allah taala semakin dekat kita dengan Allah. Saya kembali lagi hati. Jadi itu riwayat ta angka hati. Angka pangulutan Nabi Daud natanay anakna Nabi Sulaiman. Jadi ro pangulutan Nabi Daud si bapak pangulutan Nabi Sulaiman si Huana ambo pangulutan Nabi Daud anak pangulutan Nabi Sulaiman agan aku tanang duan rufa aku tanana diku foncok nama saka malowang makna aga aku tanana pertama anakku Sulaiman nasa Nabi Daud anakku Sulaiman tiga megana tahu tu atau tahu mate kulino. Ya aku tanah tiga megana tahu tuo atau tahu mati kulino. Kade pangulutan Nabi Sulaiman he ambokku. Yero na itay mata megangi tahu tuo. Tapi secara hakikat megangi tahu mati. Magi nangka namu tuo tahu ko mati yatina papada tahu mati joka-joka itu. Hati-hati aja lalu den riki rasanya mati-hati. Yang kedua, agan aku tanang anakku Sulaiman. Lo kam aku tanana tiga mega olo kolo atau rufa tau kulino. Agan asa he ambokku yerone tei mata megangi rufa tau tapi secara hakikat megangi olo kolo. Maginangka deva gaga olo kolo masih pak tau tapi madari angka rufa tau masih pak olo kolo. Ternyata hati luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita.
Dia na tu sabakna yelino dia na wadi gitar wala da kuilalan. Aga makna lah. Ajak total lewat lada kunen reki kidale. Kunen reki kelebihan. Pak dia na tu tasale tesis kunen reki dale cek dek fuh na mojek lalang itu kumalalan. Dia no di tama-tama kuih. Tapi iro tafo makada sila lutas sirafi asanya pak kuih. Cinampak lah dah mina capu kulai puangi capuri cinampak tu mega kulai puangi mereka. Anaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sinina tamu-tamu malabiku sila surah malabiku jamaah salat tarawih yang kehadiri lau nikmai dari patarakatan ra syukur kata luri pungala ta'ala. Oleh karena angkat tamu si mata nawere ngapati ruang adisi-disingang nasabari letuk riwani maka 10 napa ular ramalang pada kemana muaki maksimalkan di decing yang kewe pada riak katai ma decing itu. Mudah-mudahan rifafole ripigaui dega gaya kate sangadina riuranun napung Allah Ta'ala. Salawan rima pasalama kiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia malada mati itaja syafaat dari Rasulullah di nafung Allah Ta'ala. Mudah-mudahan termasuk toki mati insyaallah di akhirat untuk syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinina tamu-tamu nabiku jamaah tarawih yang kehadiri insyaallah ufu minasai lanjutkan IPM pembahasan yang kewe dibahas unna subuh tentu tinggal ramo faritu makada iro yang lalengiwe urufusi maga si modele na urufusi ma modele garagaji fade modele garagaji furan menre furan nonno furan menre betuana salama nafala laki pung Allah Ta'ala makomana kiro. Sekarang nareku ibali ero modele singi ma modele bulu ma modele tupu. Jadi itu nareku ibali ero modele garagaji itu pada modele tupu. Sabak magai nasabak angka telu melu itu pui. Yang pertama tomelo tupui bulu ape wajun nalino. Yang kedua melo tui itu pui farina resana sarengan nyawa si batubu. Yang ketiga melo itu pui asange mati pada masyar. Pertama tanna fodo tololos ritujunna tupu ape wajunna lino. Apa itu lino kena wajuki bahaya. Sehingga dalam sebuah riwayat sininda na fanceji pung Allah Ta'ala dena gaga cok na cacce lino. Sininda na fanceji pung Allah Ta'ala dena gaga cok na cacce lino. Dalam riwayat itu mapangole lino maka deipun magi tacacaka nidi motok pakangkaka magi tacacaka puang nidi motok pahadireka akalipun Allah Ta'ala fikuji carana tanna ucacakolino negana tau si salah-salah gara-gara iko nak dan wangi lino
anak na tamatua madari si salah tamatua na anak madari si jajarang tahu masih surah si tunai tahu mak bali bola si pandang inti tahu masih kampung si rendah-rendahkan gara-gara lino. Makanya wala tamshi fil ardi maraha, aja lalu to malalang rilibuk na yatane dalam kondisi berlebih-lebihan, terlebih-lebih, sehingga maka dia nilino yerwatu epuang tacacaka ni ke magi fale de tapatak bakka ka yerwatu mahagi dia tahancurkan kak yerwatu akadi pun Allah Ta'ala terima kasih kolino di tau matapu terima kasih ko di tau matapu nasaba iya mide upatak bakka ilino nasaba tau matapu unanay tau matapu ufiara tak coba nih renarungkannya. Iko fada melok mana miti kondisi maku kewi na mega na je kampung siti naja ni nono abalana puangi tapi cepuangi panono apa magi angkat to matapuan na nanda ni fungala tala koro kampung angkat to matapuan na fiara fungala tala na fakasigi randa-randa na koro kampung. Allah jaga orang beriman itu sehingga iko to melo mak bicara lino bapak ibu. Biasa itu yang kalinga maka na yekolino ibicara usahakan to makita loyawa aja tu lima kita loyasa betuan na yekoto makita loyawa selalulah rendah hati selalulah tawadu aja tu lima kita loyasa dalam arti membanggakan diri karena seiring berjalannya waktu samana wita situsi maku kwewe ye komelo imak bicara lino tawe makita loya sak manang padahal gambarannya apa ye komak bicara lino tawe akita loyawa ki tapi komak bicara agama ya riga akhir atau akita loya ki tapi utanai ki tanda tak balik maku kwe ye komak bicara agama tawe tuli makita loyawa mana tuh tapi kau mak bicara lino tahu itu lima kita lo yasa dia tu boleh jauh mau lopo cerita na yesedi lebih pun untuk lopo na cerita na yesedi si sana mau lopo cerita na yesedi itambai si matu tu yesedi makor agak butin na laki mengkalinya butin na kalinya kita memang angkat tunang kaya rawat tuwe waktu na waktu cicing tinggal ramova ketunan karo waktu cicing tinggal ramu apa dia iro waktu cicing bah luar biasa fodong kemana nih mila cicingnya kiri kanan di mana bahkan terkada iro namu batu salo masuk mengerti fakir waktu fakirin gitu angka mak deki juta, angka mak 10 juta. Tapi mohon maaf, si sana maka roba tahu pada dega dina. Si sana maka roba tahu pada dega. Ibu-ibu maku to, tanya bapak-bapak bawa namu ibu-ibu maku to. Waktu na musim bunga-bunga. Ya na bunga-bunga biasa mega laki di narewannya. Namu biri na kuburu inon rote mala bunga-bunga. Maju tadi lin na bunga-bunga, napa deno yang nakaroba, sesana makaroba tay pada di mana gelina. Jadi terkadang yero ini tahu sana berlomba-lomba dengan dunia itu, tapi kita lupa dengan akhirat. Makanya jak lalu na waju kilino. Sampai-sampai jangan sampai terjadi itu agak makan jak matai tapi itu majak paki tak kau tahu itu bahaya na lino tuh maka si modelik na matai tapi majak paki tak kau tahu
Maka si modelnya do cili tapi majak paring kali ngaki. Maka si modelnya timui tapi to majak timu-timu. Itu hati-hati. Makanya saya mau ingatkan kembali guru ki rifata nang ngasih. Biasa kimi tamata nang ngasih, Pak. Nai to mata nang ngasih. Ye konata nang nyasina macin role itu aduna. Aga yasan nalengi gambar atau pandritata. Yero yasannya mata nang ngasih napakanjaki akhiratna. Napakasini agamana. Naiya to pakasini akhiratna, naiya to pakanjaki agamana. Macin role lino na makanja. Nalini itu gambar atau pandrita maka da nigi mata nang ase macin role tuo aduna. Nigi pakasinya agamana pakasinya herana macin role linona. Tapi nigi to mata nang as adu mustahil macue ase nati. Paham maksudnya toh? Jadi tahu mata nang asewe macin rola tuo aduna. Tapi tahu mata nang adue mustahil macio tuo asina. Makanya ini gambaran pertama. Ali-alingi samanga aleta ritujunna ibadah. Jangan terlena dengan dunia. Contoh purani nabahas kak guru tak sebelum kedatangan saya. Itu pembahasan pura guru taro makada duan rakas sempaja sunnah sebelum subuh lebih balap biro dibanding lololisa. Nah siaga de tata tu lima sempaja sunnah duan rakas sebelum subuh siaga de tanah sikotoni tu lololisa tapun nai. Komelo ki mapikir itu. Selanjutnya naiya to masam pajangi rimasigi 20 fitu darajat naruntuk dibandingkan ke bolana 20 fitu darajat 20 fitu kali 5 siaga Pak 20 fitu kali 5 135 utanaiki tega tafoji 5 atau 135 Ibu tega tafoji 5 atau 135 agar ipaham maka da ifoji megai jumlahnya tapi terkadang kita lalai melakukannya nasabah ia penayasan angkang kena narekonai teh mata itu dunia loki mita butina bicenne mina di masjid Jamiatul Khairiyah akadefu ngaji rukmah nigi mon rosah pertama kulkas tawana contoh nigi mon rosah pertama kulkas tawana ay napi tete 10 lo masuk paja lorong kemana nih kuyolo kenapa nasabah angka naita ada yang dilihat nigi mon rosaf kedua rice cooker tawana kok fanno itu masih gede baja tama waktu sempajang fanno itu masih gede apa magi angka naita mata makanya ya narodin bicara to jangan terlena dengan dunia ajak lalu melo nawajulino yana tuampai angka tupu yang pertama melo itu pui bulu ape wajunali lino. Saya kembali lagi di materi kemarin malam waktu nama tarawih ki. Ada siapa tuh ketenangan atau kesenangan? Tentu jawaban kita adalah ketenangan. Ada petenaki tena jumlah. Ada petenaki tena ameganena. Tapi ero memuki tenang iko makasini pahang agama. Iko makanya ipahang agama. Makanya maka di ayat ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Silin na tomatapo tama ki rilalan na agama salenge nasaba suku ata mangata tigayasan yekko makasing agama ata makanjay pahang agama ata de na tomatande na fasu Dele foji mak kasolang, dele foji mak jajah. Itu tidak. Kumakanya pahang agama. Makanya ibu, bapakku semua, tafasaleng ya leta. Ajak na aleta baseleng, tapi fasuku ya selengeta. Dengan cara bagaimana? Jakam mana mangaki tumuta seleng, tapi atita tanya seleng. Mengaku timut tak seleng tapi mata tak tanya seleng, do cili tak tanya seleng, limat tak tanya seleng, aje tak tanya seleng, tega na yaseng sambara na ita matana. Namu anu de nawat di kita mana to, namu anu de nawat di yang kalinga mana to, namu anu de nawat di ngegese mana to, namu anu de nawat di joke mana to, magi nasabak de na fasallang agami waram parata ta fasallat toy agaya seni fasallangi waram parangi isappa i taroy mega alhamdulillah ko mega tapi lebih fikasina ko mega nak baraka taroy yak de na mega yang penting mak baraka intinya dia berkah baraka fangkai makuto fasallate fangkata agaya seni fasallangi fangkai menyama narik ko iro kedudukan tak rilibuk na yatanay tanya bawa kulino yang nyamanyamang letuk riahe rakyatnya menyamang. Oleh karena itu sebentar subuh kita lanjutkan materi kita agak fikuang melu itu pui insyaallah sebentar subuh kita bahas yang jelasnya kehidupan dunia ini penuh dengan sandiwara ya ia mutu matu cawa cak beru nara miti sewe matana ya matu meriuran lunaram masarasi dan sebagainya. Makanya konsepnya adalah berbuat baiklah karena Allah. Ya, utaneki jolo ibu bapak. Tiga cocok kue. Mapi deceng atau mapi walak deceng. Ibu, tiga cocok. Mapi walak deceng atau pigau deceng. Alhamdulillah. Mega tu tahu pak agan apa? Ia mu makasiko ya lebih pikasiko rialemu. Tapi ia mu majaku ya lebih pijaku rialemu. Kan biasa ada begitu tuh. Oh ternyata selama ini mega di antara kita dia tu mak pidecing iwalak mi decing tahu. Tak paham maksudku dia? Mega maku kewe ternyata dia nak pilih cina nawalak mi cina tahu tega yasan ingarangi anu riolo nak pura kitu na pakwe anu nginasan na anu pura ternyata hal seperti ini dia nak pakwe sani ma pilih cina nawalak mi cina tahu tapi yasannya ma pilih cina lakukan kebaikan itu pigau ia kesingengi ye kona wala kita itu hadiah makanya aja tata aja kufur cuma pideci ye kona wala kita itu hadiah tapi kode nawala kiro tahu minimal kebaikan kita telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala ye narupa wandiriolo maka dekat nigi to mak pideci gara-gara rufa tahu nigi to pigo deci gara-gara rufa tahu maka singina sabak gara-gara rufa tahu maka tunggu engkau kecewa. Oleh karena itu semoga kita pahami apa maksud dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Insya Allah sebentar subuh kita lanjutkan materi kita. Mudah-mudahan nalika disi-disi ngapung Allah Ta'ala atau pada salamak mana lino letu akhirat insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam kajian ilmu tasawuf tingarannya rubicarai makada nayalino fili ilalungi fili mabelai. Yelino fili isapai fili degagai. Yelino fili yak dan nuangi fili nasalaiki. Makanya perbaiki akhirat kita, jaga agama kita, maka dunia itu akan ikut macin role tu dino insyaallah. Tadampang kak meraja kong kebicara ku tas salah, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan.
selama kita pada selamat, mudah-mudahan dari kiafati rabbung Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.